Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kuna muda mwingine huyu shetani tunamchekea sana, sawa? Ifike mahali tukagomboe vitu vyetu ambavyo shetani amevichukua. Sisi tumeelewana? Yaani ifike mahali shetani vitu vyetu ambavyo amevichukua tukavigomboe. Nilisoma katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya kinaeleza mambo mengi sana juu ya shetani kuchukua hatima ya vitu vyetu. Shetani anachukua vitu vingi sana kutoka kwenye maisha yetu. Hasa sasa hivi yule malaika ambaye yeye anajipendekeza kupeleka matatizo yetu mbele za Mungu, tukikosea kidogo ameyarekodi amepeleka. Unaona baba, mtu wako huyu anaenda anatusemelea mbele za Mungu, tunakosa vibali. Sasa hivi huyu malaika tunapita naye, tunaenda kubadilisha hatima. Tunazungumza na Mungu kabisa kwamba Mungu, huyu malaika mbadilishe. Huyu malaika anatakiwa abadilishe hii kazi anayofanya. Anatakiwa kazi yake sasa hivi kutuletea yale magari tuliyokuwa tunayaomba, pikipiki tulizokuwa tunawaomba, majumba tuliyokuwa tunayaomba, viwanja. Sasa hivi zamu yake kutuletea. Huyu malaika lazima tupite naye, hamna kumwachia. Wewe unakubalije kwenye familia yako mapooza yanaongezeka? Unakubalije kwenye familia yako matatizo chungu mzima, watu kuachishwa kazi, kufukuzwa, mambo mazuri hamna kwenye ukoo wako? Unamwachiaje shetani? Sikiliza, tuna group letu la maombi, lazima tufunge tuombe. Kwa wale ambao wana uwezo wa kufunga pia tutaomba nao. Mungu anataka kufungua hatima ya maisha yako leo. Mungu anataka kuzungumza na wewe mtu wa Mungu. Lazima tufungue, lazima tufungue. Huyo malaika ambaye anapeleka taarifa za udaku juu ya maisha yetu, akikuona sehemu fulani anaenda kushtaki, nimemkuta Kambona na mtu fulani, nimemkuta huyu na sehemu fulani hivi, huyo malaika tunambadilishia majukumu. Kuanzia sasa hivi huyo malaika ataenda kupeleka maombi yetu yote tuliyoyaomba, magari yetu tunayataka. Malaika wewe tunamgeuza akafanye kazi zetu. Tukisoma katika kitabu cha Isaya na pia nilijaribu kuangalia katika kitabu cha Ayubu. Ayubu alinyang'anywa mali zake. Baada ya Mungu kumfurahia akasema, shetani, umemwona mwanangu? Akanyang'anywa mali zake. Baadaye mali zake zilirudi. Sasa huyo malaika ambaye ananyang'anya vitu vyetu, kuanzia leo tunamtuma akavilete vilipo katika jina la Yesu. Mungu akubariki.